democracy is the human right in which people can live free without suppressing the freedom of others. This means that the freedom of one stops where the freedom of the other begins. Considering all the words and the meanings about democracy, I end up it's about respect, equality, free speech and power that comes from the people and goes to the people. Democracy should be an umbrella, meaning that should contain all the persons, the people under the umbrella, satisfy all their needs and unite them, and every person under the umbrella must be equal. Also the person that will hold the umbrella should be elected, properly elected by the persons. Definitely say that participation, active participation, enhances democracy, secures accountability and promotes quality of government. The active participation of young people in decisions and actions at local and regional level is essential if we are to build more democratic, inclusive and prosperous societies. Democracy means that everyone has political rights, so youths especially must participate in every way in democratic procedures such as elections, because the future is in their hands and they should raise their voice in everything they believe it keeps society back from progress. EU citizen is not for me so much holding an EU nationality, but rather the ability to move freely within the EU, but mostly equal human rights for all EU citizens, equal opportunities for education, and maybe the adoption of a common multicultural identity. Οι νέοι δεν είναι φθαρμένοι. Οι νέοι είναι αυτοί που θα απορροφήσουν πιο εύκολα μια ιδέα, θα την κάνουν κτήμα τους και θα την προχωρήσουν. We, young people, should defend, preserve and fight for democracy. Θα πρέπει να γίνουν πιο ενεργητικοί και δραστήριοι, είτε δουλεύοντας τοπικά, είτε χώρα, είτε με νέους από άλλες χώρες σε ομάδες, γιατί πιστεύω έχουν τη γνώση και τις δυνάμεις να πάνε τα πράγματα παραπέρα, γιατί μπορεί να γίνουν πιο καινοτόμοι, με νέες ιδέες. Πρέπει να δούμε την ουσιαστική αλήθεια που έχει η δημοκρατία. Όλοι να συνεργαστούμε σε αυτό. Να επιτρέπουμε τις θρησκείες, να επιτρέπουμε τις διαφορετικές κουλτούρες. Το πιο σημαντικό πράγμα όμως είναι η αλληλεπίδραση των λαών της Ευρώπης, η συνεργασία τους. Αν υπάρχει δημοκρατία, τότε αυτό θα βοηθήσει ώστε όλοι να είμαστε ισότιμοι.